razreda. Drugi razred dolazi nam iz Knjaževca, Slobodan Simonović sa pesmom Vredne ruke mog pekara. Zahvaljujem se svima i učiteljici Gordani i roditeljima koji me podržavaju da pišem pesmu. Ruke mog pekara. U mom komšiluku pekara jedna i u njoj pekareva ruka vredna. Svega u njoj ima. Kiflice, vanilice, a i pise. Hleb od pšenice, hleb od kukuruza i od dražića. A tek burek biraj. Hoćeš sa mesom ili sa sirom, pogače, svet, presna i tako dalje. Mama me u pekaru stalno šalje. Pa zato hvala ti, čika pekaru, tvoje ruke unese najlepšu pekmezaru. Hvala ti i za ukusne perece koje nahrane mnogo dece. Na svemu hvala tebi da mi gladovali ne bi. Škola iz Subotice, učenica 5. razreda, pobednik u starijoj konkurenciji. Kad ima hleba i tuga je lakša. Jedan maleni dečak na pločniku tužno stoji. Mrznu